Misa yo kukuza amazarwa ga Yezu Kristo ahari Nyamutanga Cathedral yayebemberwa ishabarisa w'itwara rya Mbarara Lamberto bino mugisha owashobora mu Kristo wazirwa hizo bankeri akanywana sabikiriza hamwe na Ruhanga. Tuzagwe Ruhanga mbweno kuziremba muri tohari Kristo kandi mwe babeta bari aba Kristo mwari uzari hamwe. Ishabarisa yashababikiriza okushembererwa muno hireji mwana wa Ruhanga yasumunsi babone tunani sana hidu nawe charukamu Ruhanga yatuma yayishyira enda kubashaba ngukiro kikure eki necyo kikuru ecyo kuturetera okushemererwa nikireto okushemererwa omubantu konko kushemererwa takurenzya obundo karubato bwawe bwa mugenzi wawe kandi akasente nabeshenjeza mukarye empora murye bice kurengwa abana bitu bagaruka umushumo omugandi okushaba kwa Nuhira Abaikiriza ya Uganda Martyrs Mbarara kwayibemberwa mu Reverend Father Paul Kurugabya mugisha abashabe bashabo kujaguza ikiro cy'amazarwa g'umujuni no bwegendesereza endwara nkasirimu nezindi zikitekere musheke omuntu tunake kizubugodeka kutushana nyorohanga takumanya yakakubuleba konka kamera zabo kasheshaka ngo dishuro pereye tumaya mukama nekene tetera makuru marungi okutumuriza tuliyo twenda kurekutinga abakozi haza mutindi tumise bazabandi kasukashumi chanyusya obulabire nyindo n'umuntu gwa UN nganye diploma ya education ya nedije ya journalism mushemerwa kubona ikujaguza bantumwe ndetse tukumeho tondeke kerezia ya hano kandi waba utachiro ekerezio la chomechino wazo wafadha kuruga ukarebya pinga ahasemera raha bantumwe mu makaganyu mutandike kupinga rujuma tukuze mwatunga abana banyu maguza toranoriya umutane kabekona oho ide mitu ya pingo makaganyu aha bakwatirine na bwombeka ekerezia neronda billioni 5 kandi basima government aha bokubakwataraho nyenda tusime government honorable tusima government cyumanyise abo kuba obushuro bumwatwerire nka parish nemitwarena burumwaka yongwe cyapa kitu ahunga mbere gesha government yamaze kucereza emyaka 9 kandi akwa bitagenzireje omwakogo agati yo mushija no mukazi agati y'abana n'abaziri katubitera amabega tukunukiriro byo misho bamwe hine byababireho ubundi no wakozere kubi kongo ko gumana umutekatekaho ogumana urwara za pressure urwara za shukari kandi oshangori yabambe wetakuchimanya nshaba ngumwe nizobera 25 yasazarwo muri ito imwe bakozere kubi bagenzi banyu mugende mu besasize twaza hakanisa yakakuba Full Gospel Church Bishop George byabagambi yahiga bikiriza okuzarurwa mu mukama kugambira buri muntu wena okugenda kuzaguza kurunje munonga na namagezi ahaboko mubwire nko ubustani nimwari kwenda gukora nimwe abantu bari kukwatirwa sirimu nimwe abantu bari kuvugira KRS bakatunga accident za kubirestaroho nimwe abantu bari gukora ibintu bitari bimwe abamwe betegatekerena no kwibekireki Bishop George byabagambe nagira ngo makagwe 2023 guri hikwika buri umuntu aguhinduremo gukora